Dem baş temaşavanın Ejaz Abdülselam Akıncış Amede Hişin Navenda Partiya Doz Azat Ango Hüdaparip Hefvevine ki Taybet Ligel Veme Helbijartının 2023 siyaniye geçtiği Türkiye hem helbijartının bejartına serokumariye hem ji geçtiği parlamenteriye çardı Gulan'ında encam bede jiber pergala serokumariye beri vi pergala hani اتفاق انگو کوالیسیون پیشتی هلبجارتنان دهاتن ریخستن لی پرگالا سرکوماری و سکر که همی پارتی دناف اتفاق اکیدا بچن هلبجارتنان برویجی گلک پارتیین سیاسی های کردی های ترکیه به هفرکتن ناف اتفاق اکی یک جوان پارتی که زده هات نقاش کرن نقاش هل سرج دوام دکن پارتیا دوزا آزاد هدا پاره که اجیرول ناون دوان گل سرکی هدا پاره زکریه پجولو بخیراتن وجی بخیراتن سرچاوا گلک سپاس اما اجبر da dest pê bikin demek ku biryar da hûnê piştgiriya Serokkomar Erdogan bikin ev hatta wî maneyê ku hûnê di hilbijartinên parlamenteriyê de jî dîsa di nav wî tifaqê da bin lê ne eşkere bu axirî vî ev yek li ser torên civakî gelek nîqaşa bixweranî hineka ku Hizbullah tê meclisa Tirkiye hineka ku Erdogan pêwistiya wî Hizbullah çêbûye gelek nîqaşên cuda cuda em ji vir ve dest pê bikin wan nîqaşê ku derbarê we û beşdarbûna we ittifaqê de hatin kirin çawa dinirxînin Bismillahirrahmanirrahim berî ku em raghînin ku em ê piştgiriyê bidine Erdogan em bêjin ittifaqa opozisyonê yan ittifaqa millet bi awayekî ji xwe emîn digotin em ê ji sedî 65 em ê dengav bigirin lê piştî ku me ragihand derkete holê ku ew îddiayên wan pûç û vala ne ji ber çi hem ji alîkî ve ji bo Hudaparê dibêjin dibe 150,000 rayê wan hene û hem jî ji alî din ve dibêjin 10 milyon ray em ê ji wa zêdetir bistînin lê piştî ku Hudapar derkete holê ew em bêjin ew denge ew mîzan hat guhartin ji ber wî êrîşa anîn ser Hudaparê lê ji ber ku gotinê Hudaparê yan em bêjin bernameya Hudaparê tiştekî ku bêjin belkî miletê bawer nekin çi gotin Hizbullah dikeve meclisê yan Hizbullah kete nav ittifaqê Hizbullah ne tevlî hilbijartina nabe Hizbullah tevlî ittifaqê jî nabe ê ku tevlî ittifaqê bîye Hudapar e Hudapar damezrandina wî sala 2012 yani 11 sal berê fakat mesela birin heta 30 sal berê 30 sal berê 40 sal berê ji bo çi ji bo ku kes Hudaparê nebîne heta îro em bêjin perdekî gelekî qalin gelekî tarî bi ser Hudaparê dadkirin da ku millet Hudaparê nebîne gotinê Hudaparên çi ne bernama wî çi ye yani pêşniyarî wî ji bo pirsên ku heye çi ye çi çareseriyê dixwaze ji bo ku ev taraf millet ve nihê bihîstin nihê dîtin dîsa em bêjin propagandekî reş û qirêj meşandin lê înşallah ez bawer dikim ku wan ti bandor li ser millet nekir înşallah roja çardê Gulanê di helbijartina de hem carekê dî wê birûz Erdogan Serokkomarê hayê ana ku Serokkomar înşallah wê car dî bê hilbijartin û înşallah wê Hudapar jî têkeve meclis duruşma waya sereke ya wî hilbijartinê çi ye ya Hudaparê bixwe bi çi arman cih Hudapar dixwaze parlamentoya Tirkiyeyê de cih bigire yani bêjin di mîtînga Diyarbekirê de jî manî ziman pirsên me hene gelek pirsên me hene hinek jî çareser bûne lê hinek jî hê lêviya çareseriyê ne lê em bawer dikin hemû pirs mumkin e ku bêne çareserkirin lê nebe şer û pevçû bawekî aştiyane bi temela bingeha adaletî de û bi biratî em karin vê çareser bikin em dişin meclisê înşallah em bên wê bêhnekê nû wê rengekê nû wê têkeve meclisê û ji bo çareseriyê şer û pevçûn nepêwîst e ne lazim e heta em bên zirar dide belkî çareserkirina pirsên me înşallah em dibêjin wê adaleteka rasteqîn û siyaseteka durust wê bê meşandin em ê vê nîşanê dosta jî bidin
نشان نیاره جویش. میتینگ خو آمده داد سرکومار اردوغان جارکدن بانک که بانکی که افات خواندن لپکی که چکا بردن که او کسی که مافی کردن د پاریزن دوید پارلمنت ویدابن آنگو د سیاست سیویل داجی خو بگرن وی بانک اردوغان و دیسا هر وها دور دا بحثا مکزگونه که نوها تکرن. وی درباره پرسا کرد بری که ونی تبلی اتفاقی ببین راست به سرکومار اردوغان را تو اخافتنه که چه بود دانستندن وی دفکی یه شفایی یعنی برای نها به چند جارا اخافتنه ما چه بود به سردان سرکومار بریز اردوغان مکر دوان سردان ده دوان اخافتنه داشی گلک جارا مکزگونه که نو هاتی روژه بی ایمج روژه گو امکتنه قادا سیاسته یعنی سال 2012 ورده ام هر تم دبیجن اف ما کازاگونا کو ایرو هی یا جونتای لشکری 12 ایرانیه ترکیه نه لایقی بی ما کازاگونی گو پی برای بچه ام بین ما کازاگونا کنو یا سویل هنک انسانی گو ام بجن و میتینگی و اخافتنا اردوغان گو داری کرد از باور دکم بلکی تاثیر برنامه هدا پاره یعنی بلکی او تاثیر وان اخافتن ماجی ریشه وان دوی اخافتنا برای سرکومار ده ببینه اما دویجن یعنی پسین مهنه چهار سری جر لازمه محقق لازمه به چهار سر کردن جبور چهار سری جی ماکازاگون کنو پیوسته لب ماکازاگون لازمه چابه اما دویجن نه آلکی نه بتنی حزب کی پارتی کی گو متن کی بنفسی نبی ها لازمه مکازاگون به شکلی به مادام ام بین پر آلینه یعنی پر سیاسی پارتی هنه اف ایش کاری کی پر آلیه کی علاقه داری به ایشی به هر کس دور ماسه کی گلوور بجبه و هر کس فکری خو رامانی خو دخوازی خو دین سر ماسه ولوی گوری مکازاگون کی وی شکلی گو به شکرن گو هر کس بجه اجیته دم مش في فهم كرجع أخافتنا والتبليبونا والتبي اتفاقي أو أخافتنا أردوغان يا كل أمدي كر تبجي تسيرك لسر تبليبونا مبوك بعث ما كزاغوني جارك دن تو هجها تخوان وكك و اك پارتی دیسا دخوازه یعنی پروسه کی نویا چاره سریه دبه کو پشتیل بجارتنان یعنی بری وکن نرماهی یک چه به امکانه tam viyece miken? Askarım bejim yani ab pevajoya çaraseriye gu 8 sal 9 sal beri wiçe xiji bawariyam abu gu Brez Erdoğan samimi bu dukhast ve perse çaraseriye ki jerabine çare ki lebke krasa ki lebke. Anha. Le muhabin yani tek şu. Anha jaz bawardikim dibin persen mehana lazımam çaraser bikin li belki iro ve perse vak persa kurd binavnake. Le هبونا هنك برشا قبول ديك دوان اخافتنا ماذا ابجي دركتن هولي از بقول اگر که به نرمایی به دوستانه نیتی که صمیمی اردوغان ببینه از بقول دکم گاوین گو پیوسته و باویش او باوریا ما هی سرپرشتی ویه که جد سردمان نو ده که اتفاق جمهور دی سبب دستلات اردوغان و که سرکومار وره هلبجارتن سرپرشتی وی پروژه جی هدا پره من ازوی نابجم ازوی ایده نکم فقط یعنی اگر روله کی تک و سر ملیم اگر باری کی تک و سر ملیم من بی باری هلگرن انشالله چش دستیم بیج بونا چهار سر کردن وی مثلا می بکن به صمیمی به جدی از باوریم آوا یعنی او کسی کو سود برد گرن جوی پرسی او نخوازن گو چهار سر بد کو او سودا سیاسی تم ورگرن و لسروی بمشین سیاست خو سروی بمشینن لئما صمیمی جدی ام خوازن اف پرسی و چه پرسی دن جهانه تا د بنگه عدالت ده بین چهار سر کردن از بعد کم گو او صمیمیت جو طرف حکومت بج بدیتن و گاون جدی بنابت باوری ما و گو سرکومار اردوغان کو صمیمیت کی ببینه یه دسات بری خود ده سروی پرسل پرسا کرد و که پرسا کرد بناو نکه او چه واد به تو کاری مبدی فهم کردن یعنی پرسی مهنه پرسی براین من کرد هنه لیج برگو او پیواجوی چهارسدی گو تک شو ویچاخی بشکلی هات بناف کردن و او کسی گو مخاطب هات من گرتن بلکی دوی پیواجوی ده باجارین ما کلانین ما هر طرف یعنی بری شر ناف چیا بو شر هات کت ناف باجر و گلک ام بیشن دلگرانی چی بون گلک انسان جیان خوش دستان گلک باجارین ما خراب بون
أذكرهم بيجن بلكي بجنخ يجوين نوبين بلكي تأثيره جو دناف اتفاق كده نابتنية كانت بارتي دينجي در دورة بيهنا بلكي بندورة وجهه تأثيره وجهي يحيين لإيرو حال حاضر بشكل بنابنا كده أزبوردكم چوام بگو اگر که نیتی که جدی نیتی که سامی ببینه و جردی گاونا با وجد وی مثلا باشه ام زنان اتفاق لسر شرط و مرجان تدانین yani çar cember bejerin Hüdapari hene un bixwaji İstanbul'e de herema semin reza çaremin denek ve ev navçe de herema semin dene nişteci wan prani wan Kurdun ve avcılar heye Şaşnebin Büyükçekmece heye Beylikdüzü Bağcılar heye çen navçe mezin İstanbul'e pektin disa parlamenter herim bajori herim mazın igu Kurd edici evciğim merak eye ku Hüdapar bu çe parlamentoyu bir çarkesan cive Dölbijartının 23 Haziran 2018 da AK Parti'ye jur Şaşnebim 15 parlamenter derxistı bu. Und reza çaremin dane. Cissedisset huniye biçim parlamentoy. Vaka seruki Hüdapari hunçun bername ve diyar el ser navin perskrekin Kurdan ye hey ev mesela zaman ko hun bxaji gelek jaratinin zaman da xazın ve sereke çibin Zekeriya Apıcıoğlu ye kürsüye meclisi çi da xaz bkersen Kurdan. برای نه چه آمگو یعنی ام برنگ خودشون ام به برنامه خودشون ده برنامه ما ده چه هایی مجید پاشت گاوناویتیه اب داخوزین منه اب سیاست میه اب برنامه میه اما دیسا بی نظام انجام کی چه و داره چل بجاتن لگورنرینین و هم نافقاده دانه هیویا معاون مثلا نوی Hüdapari و که انکت کرنه مثلا رجع دنگی Hüdapari چنه دیواسته ده yani hediye me o bawriya me jiyan bejin dengi Hüdapari hanek de bejin de helbejartına gubori 150,000 deng standın aviya jiner asaş ko brasti helbejartına gu derbas bu belki gelek ku de Türkiye'de deng derin karım bejin jesedi 85 not navi Hüdapari ne behisti bu ev kese gu navi Hüdapari behisti bu ji belki nive ve beter nej Hüdapari beistibun ev kesi go propaganda ki qrej lesar Hüdapari dikin juan beistibun ka Hüdapari ki çikase Hüdapari naz nedkin duan şart merjanda Hüdapari dasadu ne hazar dengastan az bordikim ilu kesi go dengderin jesadi haşte not navi Hüdapari beistine juan ji nive wan go haydar bin kad bername Hüdapari de çi hay از بود که وی رجا دنگ هداپاری نوک البجارتنین 2018 به باوریم ما هدف ما اگر که ام بخوا به عالم خوا به لوگو خوا به اشارات خوا ام تبلیغ البجارتنا بنا هدف ما جسدی سیبو لی جبرگو ایرو ام نفت فاقدن و ام لیستی اق پارتینا مخابن اوی نیخویا کردن لیز باور دکم و سردستی میلیونه کی انشالله دنگی ما ویه. دنگی Hüdapari. ده سردان سرکمار اردوغانی آمده دا سرک MHP devlet bahçeli ver bu. Evşi یک şirket ittifaka kohunte dane şirketine. Danıştığında ve rast legal MHP çibun mesela haftane var. Ne hayır yani rast ne legal MHP ne jilwan partiyen ne gol naftak edene. Ego de shopping via az باور دکم با اوکی زلال دیتنه. اتفاق ملاد لسر ماسي كي تاف هرشش ام بيجن نسروكين بارتيا بهفره رودنشتن نقاش دكرن بريارة ددان ويجي اعلان دكرن لید اتفاق جمهوري ده بري سروك عمر اردوغان به هر پارتیه کیره به هر سروکی پارتیه کیره جدا جدا یک به یک رودنشت بواره ام بيجن و اتفاقی راست کرد از باور دکم او پارتیین دنجی yani نبتنی Hüdapar او partiyen dinci dinav xoda van mesela belki runeşten ne axaftına Erdoğan yeko be her partire runeşti ve axaftı. De mitinga amede da serokomar jiweji hem rahnel ittifaka millet kir serokomar jiweji her vadisa axaftına ki لسر هف سروکی بری HDP Selahattin Demirtaş'ı Serokomar Erdoğan'a az merak kam cevap yaparsın. Serokomar Erdoğan ve Selahattin Demirtaş ne kurdu o zazaya. Elvi mesele mi çağırdı neriniz beni? Ya o gotunavi yani zaza ne kurdun? Ama vakti cümle biz zaza kurdun eğer zaza bir az kurdum ama serçava zaza kurdun eğer zaza bir az ne kurdum adı bir serçava. Teçava xod tarif kes tabi bir şekilde kabul dikim.
لي از کار ببینیم یعنی کرمانجی، زازاجی، سورانجی، گورانجی اب انسان تب یک ملت لورجی لورجی حاصل کلام یعنی و جبری بنا بلکه فارسی و بلوچی و ایرانی افته ملت ایرانی نه یعنی لی کرد بخوام ملت کیه گلک شاخی وی هنه لی يعني المسألة دي ده جو أف أمبيجن نقاش أمبيجن رح نيجو مال اتفاق ملتك لازم أف يك بقبول كرن إيرو أمبيجن لوكوموتيف سركاي إيه بيشكيشي بي اتفاقية جهبين جهبكي ذهنية جهبي بقى سبب برسا كرده مسؤولي قتل عامي قول سر كرده هاتي راس كرن او کسی گو سبب ایرو هر چقدر بیجه ام هاتنا گوارتنجی ام بیجن سرکی پارتیا جهبی از نیت هاوی یعنی تشکی نو بیجن ممکنه گو هات با گوارتن ممکنه گو او نیت کوی خوشیه ولی هر کس لازمه وی ببینه گو جهب پارتی کیه سیاست کوی هی ناسنامه کوی هی و او ناسنامه جهبی سیاست جهبی نهاتی گوهرتن نه گوهرش کلشتروğlu yani habuna kurda ego inkar kiriye ego kurda qır kiriye ego kurda qatli am leser ve ras kiriye ego am bejin belki sabi vani go hit peçok eda hep bisroji go qatil kiriye ev zihniyeti ev zihniyet go ilo marif heviya çareseli lebike abiya tişteki duri akıl ev tişte gotin tifaka millet vejet hilbijartını da demek var serketin disa da خوینه ki bir derbari da hevseroki beriye hedef İsrail'in demirtaşı de bu avaya ki emsoz dedin çıt ve beraber ve PKK'yi çek barda o ev Pırsa Kürt yedi serde madde sılatlarıya tifaka millet de vere çare serkinin Kılıçdaroğlu gibi hesap halal kırın etki hun samimi nabinin ev gotinin ev haftinin nabe parti ne samimi nabinin çima samimi nabinin vakta gu erişeki PKK le Mersin'i çi bu Selahattin Demirtaş ve erişi rakhana kır çijire gotin ev ambejin gayba beri PKK Selahattin Demirtaş galo ev arkovi ev قوتاوي او بوزيشناوي هيا جو تاثير باندور لسر باكيكي بك يانجي جي باكيكي بيجي كوي بتش شكل حركه بكوي بتش شكل تابقره اجي زونن هوجي زونن و تمام كردان زونن عالم تمام الدنيا زانه قلت تاثير سلاحتين دمرتاج لسر باكيكي تنا يعني وقتها قلت شكي ندر دريزا PKK da yanjı nel gora haftene PKK yan nel gora siyaset PKK tişteki beje hozanı gojwara çıdı bejin yani jwara da ben münafık jwara ben Ahmet Davi ve Büşrin jwara da ben nizam Ahmet Çibikin hadi xo bazan ben galak jara ji qandil ev peyam hata raghandın am tavzanın li iro li ber van hal bejartana go am bejin çan rojmaya çan haftimay ممكن اقول بيامي بشكل قلق جرى بين قوتن دي ازنبا وارم جو او صلاحيته او اركوي هذا اقول سنه بباكيكي باخ نهاب سيستم سركوماري قلقتنا قشكرن تركيا السري ده راست راست وكهودا بار و بشتفانيا خور راغان بوجبو في سيستم هاني اتفاق ملت بيجك وهكام بين ببنده سلات ام في بيرغالي دي سبغو هرن بچن سيستم بريا پارلمانتري دوی وارده لگور تجربه و 2018 وروا سیستم سرکوماری چه استنگی وی یانجی خالن وی که دویم بین رویزه کردن لگور نیرینا و که سیاست مداره که هیا یعنی نه هون ev nêrîna tifaka millet ya vî sistema hanê û anîna wan daxwaza anîna sistema beriya parlamenteriyê hûn çawa şîrove dikin demek sistema beriya parlamenteriyê nêzî heftê sal li vê erdê birê veçû her kes jî dît got çawa got îro dibêjin her wekî got pergaleka wisa got wê hemê çiqet pirsê me hene wê çareser bike yani hat xuya kirin got ev sistem ne sistem bu şeklî ایرو رخنا و پرگالا سرکوماری یعنی سرکاتی دیکن هنگ رخنا امجی دیکن راسته یعنی امجی دبیجن لازم اف سیستم به اصلاح کرد چیه مثلا
مثلا امکارم بجن ممکنه گو سیستم کو بشکل بی او کسی گو وک وزیر بین حل بجارتن بجه طرف سر حکومت و لازمه ام بجن پشکریه جه پارلمان جی بسینن یعنی پرانی مثلا کار تشتگی وصابی یعنی نه مموریت تعیین کردی یک و جالی پارلمان یعنی جالی پارلمان حتما تصدیق کرد یعنی حتما قبول کرد حتما پذیراندن یعنی ممکنه گو هنر گوارتن و سیستم ده چی با لی هفته سال او سیستم دوام کرد گلک ضرری وی به ملتی دید ده اب پرگالا نو هی 5 سال من قضیه هی 2 سال و 2 سال نی قضیه بو اپوزیسیون رابو پیا دست پیکر گو لازم اب پرگال بگوارتن سبب چی سبب او سیستم گو هبو ام بجن سیستم مؤسس نظام ای جهپی ده پرگال ده بتنها سری خو نممکنه گو ببا داشلا yani rejiye vi sistemi de cusani ne ezbeni yani beri sistema parlamenteriyo da beş yer bejartınan koalisyon çedin haj beri vida despetken de sistemi de beri de despetken yani CHP betana sere xo yanji ambejin ev zihniyeta damazrineri gu iro sebebi geleki persona de ambejin rejiye de nabena 20-25 da asibiye ne karaje derbas beke had ambejin bera derkevesihi لی اف پرگال جسدی 5 زیادتر دخوازه اف پرگالا سرکواتی جبروی ایرو ام بجن هنک پارتی دیجی خاصیه نو اتفاقی لیدیس جملات پی نباور از باور دکم و چارده گلانی ده و او اتفاق کودانش می تک بچه باشه هونج استانبول بربجیرن سرک پاجاری هدا پاری آمده فاروق دینچ جمرسینه علی کاری سروکی دا پاری شهزاده دمیر sekreteri geçti bibore jidilo ki Serkan Ramanlıcı dise berdevki da pari evşi je batmani hum baverin her çar parlamento her çar berbejerci yepkem parlamentoyu yani hedef ama hedef inşallah maniyeta her çar namzedi hoji bişin parlament demel bijartni jiboku aramiye ki çebe jiboku huzure ki berdevam her hebe peyameki vejdengleri ve hebe kerim bike ve براستی کارم بهشون بلکه نزدیک 10 ساله پیام ما جو تمام ملت مرا و تمام سیاست مدار اوه ام بین زمانی که تون زمانی که ترج زمانی که تحل بکار نین اری ام برخنا لحف بکن لی ام دشنا هل بجارتنا ام ناشنا حربی ام ناشنا جنگی ام ناشنا شر زمان شر د وقتا صلحی ده گرک نه بکارانین ام باور دکن انشالله او کسی گود خوازن هنگ تبلیغاتی و درخن هنگ ام بیشن موقع میدانی که قوتیک راست بکن وی فرصت نبینن جملات مرجی جگلی مرجی پیام اوه او کسی گود زمان تون زمان توج بکارتینن فرصت ندنوان رو ندنوان داكو ان شاء الله او زمان هر بچه كيم بك قصب به و آرامی ورا ولات مجي وكي هر ولات سپاسو سرکفتن جورا Ali az beni hep bevina medam evanım Seroköy'de Paris Zekeriya Yapıcıoğlu bu kudnav tıfaka komari da cihdigren lice çarcihan çar berbejeri wan heye u buxaji berbejeri İstanbul'e النيريناوي درباري بشتر بنا اتفاقا بفيرانجي او رافيك النيرينا خوا زكريا بجولو حتى في بينا كيدن ونهار تتخازن بالدلي وباء بخاطري